Paroleman utawi atiti sane kusumayan titiang. Lan ida dane sareng sami sane tresnan sieun titiang. Sadurung titiang lanturang matur, direng sareng sami ngasiti bakti rek ida sayang widiwasa mangde pemargi acara punikian rat. Sida karya melarapan antuk panganjali. Om Swastiastu. Titiang ngaturang susamaning rek ida dane sareng sami sampun rawuh ring acara puniki. Titiang nikademani Asti Vidyadevi pinake reramo oka titiange saning meduwe karya. Sadurung titiang ngabaosang raina saning becik puniki. Jagi cinayang titiang saning laksanayang pawiwahan. Okan titiange mewasa putu Aryana Putra mekarya dados polisi lan mantun titiange mewasta putu Ayu Dewi mekarya di bank. Ainggih wau wenten acara mepade ring dalah 6 ngantos 7 semeng sane nyarengin keluarga kami. Kelantur antuk galah sia semeng. Wenten acara mekala-kala utawi masa kapan sane pelaksanayang ring baledani. Yani sampun puput titiang lunas ring ida dane sareng sami rawuh ring acara resepsi gala 4 sore ring pondok tiang puniki. Ainggih ida dane sareng sami nyarengin lunas ida ring ida sayang dewasa mangde pawiwahan okan titiange puniki tresnanyana langang lisir lan icaning kerahayuan lan kerahajengan. Ainggih asa punika bebaosan ring pawiwahan puniki. Titiang nikademani Asti Vidyadevi yani meten maka tunggal luwihipun titiang sekeluarga nunas pangampura. Titiang puput antuk para masabdi. Om Santi Santi Satya.